Mayapat magrasyang habak po kaya kayongan. Si Cloud Tampo at pangatyan tayong Orasyo Emperata laban king COVID-19. King lagyunig pat nga nakatning banalay Espiritu. Amen. Itamongan po. O mapamakalulu ang puan mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang puan biye. Lalapit kami keka. Kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo'y kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawili nga klismi keka king kakulangan mi. Nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal Espiritu. Amen. Kaniti pong kikatang kapag masusyan pakiabitala karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family.
Special intention, Litz and Lito David and family. Birthday Thanksgiving ng Celso Mayoyo at Marlene Moreno. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, Flor Mercado at Reme G. Mateo. Antimurin ting sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Monseñor Tans, Rosa, Erlinda, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Reynaldo the First and Second. King lagyuning pa, ampon ng anak, ampon ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili ake kayo. At kaya kinurin. Paulining maralas tamong alang siglang makiramdam, karing manaral king amano ning Ginu. Si siyantalang yeni rin kay katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iagkastangin ng nagnanagdan ng kapanisyan, mag-umpisal po king Diyos sa mayupayan tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasal ang bina, hingiisip amano at dapat, at niyayan mo ang kakulangan. Uling kita ipaniga po po sa Maria kapilan ng Birhen, karisam lang ang elang konsanto, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin po king Diyos sa inyong tama. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen.
panalangin tamo. Oy paming mayupaya, king kapamintuan keka, ning bugtong mong anak, tinggap na ing kamatayan king krus, para king kaligtasan ning metoyato. Tatanggapan miya ing misteryo ning krus keti king yato. Tanggapan mineman sana ing kalam ning pamanatbus karimbanwa. Itiadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't kimumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Korinto. Kanitang dinatang ko kayo kapatad, ban ipanaral ko kayo, ing makalihim ng katutuan ng Diyos. E kumigsalita ki mga lalamay amano, o king mata sa kabyasnan. Uling sinabi ko king kanakong sarili, ing kalingwan ko ing sablang bage, kabang at tsukubo salyo, subali kang Jesucristo, at lalong-lalo no, ing kamatayan no, king krus. May naku inyan dinatangkong kayo, at gagagalyo ing mabilog kong katawan, king takot, at ing kanakong pamagsalita, at aral, elamibye kayo, king makayaman ng amano, ning kabyas ng tao. Nuneking patutuno ning Espiritu, at upaya no ning Diyos. Uli na niti, manalumpakan, ingke kayong kasalpantayanan, king kabyas ng tao, nune, king upaya no ning Diyos. Amano ning Gino. Gino, tunay kong pakamalan, tingke kang kautusan. Tunay kang pakamalan, tingke kang kautusan. Aldot bengi, kakuyang pibule-bulayan. Ingke kang kautusan, gagawa na akong mas biyaso, kesa ka rin kakong kasalang. Uling kaya bekeng utos mo, kapilan paman. May git in pamamalastas ko kesa ka rin kakong talaturo. Uling kakulang pibule-bulayan, dingke kang tuntunan. May git in kabyasnan ko kesa ka rin makatuo. Uling din kaya kang kautusan, tutuparan kulo. Lalabanan ko in sablang tukso, ban apamintuan ko ing amano mo. Eko lang kelingwan din kaya kang tuntunan, uling ika mismo ing kakong talaturo. Mapalad loret ang misinip king amano, karim pusurang mayap at mapaminto, at pe panatili kaniti ang ganang inyang may kabungo.
Ing Ginoo manatili ake kayo. At kekang kinuri. Pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Lucas. King panahon na ito, mibalik ya Nazaret Jesus, ing lugal anong nuya meragol. King aldoning Sabat, antimoing ugali na, mintaya king sinagoga. Tinalakadya ban mamasa king kautusan. Binyere keya ing libro ng propeta Isaías. Biglat ne ing libro at ikit ne king lugal nung nu makasulat ing makatuki. Ing Espiritu ning Dios at nako, uling pinili nako ban ipanaral ke ing mayap a balita karing pakakadulo. Tinubod nako ban ihayag ing katimawan karing bihag at ing pamagbalik da panimanman ding bulag. At ing pangayat bus ding mayayalipit at ipabalo ing banwaning pamagligtas ning Ginoo king keyang balayan. Lilun na ng Jesus ing libro, binalik ne king kasawop at linuklokya. Makalawe lakeya ring sablang tao king sinagoga, nga nakarela, meto padyangeni ing dake ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyeng mababasa. Ikwa na langan kapanamdaman at pigmulalanda ing sintinga ning kayang sinabi, ngara, aliwawari iti ing anak ng Jose, nga nakarela, baluko king sabyan nyo kanako ing kasebyan. Doktor, ulwan mo ing kekang sarili, at sabyan nyo naman kanako, daptan mo naman ing kekang balen, ing abalitan ming depatan mo, karin Kapernaum. Nga na pang Jesus, sasabyan ko iti kayo, kapilan paman eya mi parangalan ing propeta king sarili ng balen. Pakiramdaman nyo ko, katutuan king dakalang babaeng may balo ka rin Israel, king panahunang Elias. Inyang minoran kilubdaring at lungbanwa, at kapit na, at mi ka maraguladanop king mabilog alabwad. Makanyan man, eya mituburan munta Elias kanino man kareti, nunemu king metong ababaeng mebalo, king Zarepat, king sakop ning Sidon. At dakalang leproswan karin Israel, king panahunang propeta Eliseo, dapot metong man kareti alang kinayap, nunemu inaaman ataw Syria. Mimuala ring sablang taong at tsuking sinagoga, inyang damdaman da iti. Tinalakadla at lilwalde Jesus king balen, at delare king bingit ning bundok, at katalakarana ning karelang balen, bareng inabu king bangin. Dapot linabas siya king kalibutnan ding dakalataw, at sinulong nala king pamaglakad na. Ing mayap ng balita ning kiyakatamong kaligtasan. O ba't kaya ing marok, tatakot siya king kayapan? O ba't kaya pisasan metong ande, ring taong gagawang anomalya, o emap, ing taong mabibiye, king biye ang masampat. Ing kalaban, tatakot ya, king kayang kalaban, uling gagawayang mayap, uling alayang sa salikod, uling balo na ing tao ngay ni makatuliran niya at alayang pakialam nung nanong malyari kaya. Dapot, ngening panahon tamo ngay ni, o ba't detang makibalo king katutuan ilang sasalikot? O ba't detang taong tutupad ila ring malamarine? Nano na kaya ing milyari kaya katamo? King may basa pong ebanghelyo, dimdam tamo po nung makananong Jesus, pisyag ne ing mayap a balita king sinagoga. Binasa niya po ing menibatan king libro ng propeta Isaías.
ing espiritu ning Ginoo at kanako, ban ipanaral ing mayap a balita karing pakakalulu, ban denan kong kagalingan ding taong may yalipit at masakit, ding bulag manakitla, ding pipi makapagsalitala, ding lumpo makapaglakadla. Kasanti nga amano, at balo tamo pong Yesus, binyayan na iti, dakala po ring mainggit, dakala ring tinanggap, king katutuan asasabihan ng Yesus. Anyapin, sabi na ng Ebanghelyo, muala ring sablang taong at tsuking sinagoga, inyang damdaman da iti. Balayo po ng buridang gawan kang Yesus, itulak deking bangin, buridan ng paten, keta muring oras ay ta, uling eda po atanggap, ing katutuan apapasyag ng Yesu Kristo. Ngayon nga do po ngayon ipagmasusyan tayo, ing kamataya ng San Juan Bautista, the Passion of Saint John the Baptist. King Biena naman po, pigtanggol na yung katutuan. King Biena ikitamu, nanungnu ka rin ing katutuan, andyang king libutad ning kamatayan, magtagumpeya. Pepatabtab ne po Batal Herodes, i Juan Bautista. At miyapagya, ing buntok na, ketang menyawad kaya. Dapot, ninuwari, ing tune metabtab buntok, nino ing tune maklaka buntok, aemi misip, king kayang gewa, yapin po iharing Herodes. Tinakot siya king katutuan, uling si biyana ng Juan Bautista, karing ganaga ng ustong gagawa na. Mga lunyaya, yaring Herodes, at iti sinabi na penaral Juan Bautista, kingarapana, usto yung gagawan mo, magbayo na kabye. Tinakot siya yaring Herodes, nabalo ing kayang gawan. Anyapin na niyang mika pa mikatagon, anyang dinananing pabor, iting anak at inerak, nanimburi mong anyawaran, inilamang indana ning anak at inerak, nga na anyawaran me ing buntok ng Juan Bautista. Nyapin binyene, king metong apinggan, ing buntok ng Juan Bautista, tinakot siya king katutuan, iyaring Herodes. Nung lalawen mo, iyay nga lang buntok, iyay tune metabtab buntok, at ing katutuan apisyag ng Juan Bautista, manatili kapilanman. King bietamo po, etamo sukat pitatakutan, nung itamo at sutakem panig ning katutuan. Etatatakot, etapi kakarine, nung balo tamong tutu at ustu, ing sabyan tamo at gawan tamo. Andyamang itamo, panalipustan da katamo. Andyang itamo eda nakatapansinan, okay mo, uling balo tamo na ini ing katutuan at eko tatakot, eko pikakarine iti, uling balo ko ing Diyos nening katutuan king bieko. Kabang pagmasusyan tayo po, ing kapigaganakan, king kamataya ng Juan Bautista, anyawaran tamo po ing grasyang sika na nalub, bang ipaglaban ing tutu king bie tamo. Andyan ang itamo, panalipustan dakatamo. Amen. O ipa, king tangkamo, metopad ing sabla. King mumuna ng pamanaral ning sarili ng balen, pisyag ng Kristo ing kayang sarili, anting panenayan a Mesiya. Kapamilatana, pakiramdaman mo sa ringke kaming panalangin, kabang ngaming sasabi, Ginoo, ibiyem mo ing kaligtasan ke kami. Ulitan tayo po.
para king Santa Iglesia at dingkayang ministro. Kapilan Mansano, ela sasawang mipapasyog keko, bilang talapagligtas ting yatu, at tingkekang turu, yung bukod dalan, papunta king kaligtasan, ipanalangin taking Ginu. Para ka rin sablang talapanaral, kapilan Mansano, ela migaganaka, dikil king pamagmatulid o ratikal, o pilosopikal, king pamagsadyaro karing karelang humilyo, nune bagus, ing panintunan dayo, ing mayap diling pamipatutu, kang Kristo at king kayang hebanghelyo, ipanalangin taking Gino. Para karing misyonero, king mabilog ayato, kapilan Mansano, ela masisiralub, king pamanyanlungat, apapalto ning karelang obro. Uling kanito, lalo lang dadalise, at lalong maging kawangis ding mipa akong Kristo, ipanalangin taking Gino. Para kay katangan, sumulong sana yung kay katang kasalpantayanan, kapamilataning pamanalangin, pamibule-bule, at pamagaral king amano ng Diyos, at ding mayaptang dapat agagampanan tamo, kambining lugod, pamikakapatad, ipanalangin taking Gino. Ngayon, iadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O mayupayang tutuwa talananggang Diyos, kekeng tetagan at sikanan, ibuklat mo ring puso mi, baking makasuyo kekang mipnong tula, at saupan mo kesa ng mibiyebye ang tingtune talatoki ng Kristo, ang mabibiye at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi harapaning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, kikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, manano na sanang iting sakripisyo, amisan dimi daon king krus, banilakono ring kasalanan ng yatu, ngeni ikabus na kami, karing kekeng kasalanan. Idiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ing Ginoo manatili ake kayo. Yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat-dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Ezokristong ginumi. King dalise lugod pag masusyan mi ing kayang kamatayan, king mabye kasalpantayanan papasyag mi ing kayang pangasubling mebye. King ganap akapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mibnong kaligayan, ulinanita kambering sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit ming keng ligaya, layo makyabe, king alangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, iking pani bataning sablang kabanalan, ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan na daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuane ing tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye, iti yaing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay badingapunan kinuane ing kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran laring kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaga na kang kanakong. Misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ngeni kaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw mi akeka iting tinape ng bie at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meo ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo.
at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang me ngayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alananga, bang kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, isan Juan Bautista, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kay kaming talapangabus. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, donelawan mo ing kasalpantayanan ning kay kang iglesia. At pamayapan mi ang pombilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya Ipakitangin ning mikakanmetong tamo king kapayapan.
Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoyak matampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, pumayap na ako. Manalangin tamo. O Ginoong Kristo, igaing banal at tinape ng biye, idalame sa aking ligaya ng pangasubling mebye, ing balayan ay natbus mo, king dutong ng krus. Itiadwan mi kapamilata ng Kristo ang ginumi, ing gino, manatili ake kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritong Banal. Amen. Yari ng misa, omen ako king kapayapan. Salamat king Diyos. Mayapayapak.